Whakakotahi mai ngā kura huhua o te waiariki, ki raro i te maru o te pūtaiao. Ko te waipuke tō tātou kaupapa mō tēnei rangi. E te kaumātahi tau noiho, te pakeke o tēnei uri o Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao me Ngāti Mākino, no te kura hangarau me pūtaiao o te rangi hakaaka. Anei tō rātou kaupapa, te aki marae. Ka waipuke te wāhi, ka haramai te wai ki roto nei. Ka whakaki te poihau, te wai, kei roto i te poihau te baking soda me te citric acid. Me te ping pong, ka expand te poihau. Ko te manakitanga, te kaitiakitanga, aha tūrānei, ngā mea e whaihua ki tō tātou nei taiao. O tira ngā mea e whaihua ki tō tātou nei ao hurihuri. They came to us with an idea and asked them if we could be kind of like their shark and just invest in this kaupapa to build a firm prototype. He maha rawa o mātou tamariki Māori kei te kura engari he koe rātou, engari kia hau nei ko te mea nui, kare rātou e whai wāhi ki te uri mai, engari kia hau nei me tono kia uri mai ngā kura Māori katoa o tēnei tone, o tēnei motu. He whanaunga te tokorua nei o Ngāti Pikiao, ko Anania Ransfield King te pautu Aorongo, ko Makurata Anderson te pau kaiawha o te kōmiti rangatahi o te punāriki. Ko Araua mahi i te rā nei, he whakawa. Te mea kei ia tangata tō rātou ake kaupapa, tō rātou ake mōhiotanga me te mātauranga hoki. So this is one of our future investments for te punāriki. Ko ngā rangatira o Pōpō e mohi ana te moti whānui i tērā. Nō reira e mārama ana rātou ka heha ngā huaka pita mai te anamata. Me kore ake ngā rangatahi e kore rawa rā te anamata e ki te tihi o angitu. And the team have always said that we'd love this to be the te matatini of science fairs one day. You know, we put the karanga out to our kura and stuff outside of Te Arawa. We have whānau Apanui here, Te Ako ki Papamoa, other tauranga schools are involved in it as well. And next year we just want to grow it and grow it and grow it and hopefully bring as many kura from around the motu as we can. Hei tā te kaitaiao nei a William Anaru, a rā noa atu ngā kaupapa kua puta i e nei tamariki hei hua mō te taiao me ngā roto moana. We've got tamariki looking at how the different temperatures affect weed growth, you know, stuff that's really practical to our mahi at Te Arawa Lakes Trust and for the other scientific organisations as well. Mā tēnei momo marae, ka whai rautaki wa mā tēnei tamariki ki te tino taki i tō mātou taiao. Mō tō tātou taiao, mō ngā huatanga e haere ana i tēnei wā, he mea nui te ako i te pūtaiao mō tō tātou nei taiao. He maha ngā wai ki Rotorua, ngā waipuke ki Rotorua, hanga mātou i tēnei mō ngā marae katoa. Hikaka ana tēnei tamaiti me ngā tamariki katoa o te kaupapa pūtaiao ki ngā mahi me ngā hua kei mua i te aroaro. Te Kawa Paora, Aukaha.